Thì chân đâu gì ý đà bồng nha bà ngà mốc đà hồn cha địa đi thân nam nhà ô hòa cô Nà ngà mà tam nhà hồn cha yuệ quán nhà chi cha mà bà cho cô á đô ya thì cú tô bồng cha mình là gì Có đi á tích ra lý cảnh tích sinh ốp chai xì su cú tu bồng yên ta bó đi nhà ý Thế thì áo bà đi thì á kỳ ya yuệ mong cha ya cháu Cao nhà thọ cháu bà thì hó tu sinh sinh mà tuệ phép bà dì ta đi Ý đà bồng nha bà kỳ sa mốc đà hồn cha địa đi thân nam nhà ô hòa cô Nà ngà mà tam nhà hồn cha yuệ quán nhà chi cha mà bà cho cô á đô ya thì cú tô bồng cha mình là ý phô bà gà đi ta ra cô lê Ta đi hòa gà cơ bà bà đi tâm nhà huệ đi hàm nhà tòa ta đô hòa ngà đà bà tâm nhà đô kỳ Tu la ban tu chuyên lãng kiếm yi hoa hoa bổng sư bê ta kê tổ bi tí quyền sinh mạng trọng liệt ấy ta yếu trì tu lâm mong chi tu cổ bái ya dùng ngành ra bà dì công thể đi Tu la đá cu di cô di a lô chi liệt chi ta xuê nhóm a lông ya tu ya dùng cha công bi yuê Và mô đà tu con sinh tâm ya lô ấy xa bị biết ngà chuyê bao hoa nhau đo mù ngành ra bà dì công thể đi Hòa bà mô đà tu lúc bi đi mà gà nát bì mà xét tổ liệt A thế thế bia mà thiên lô mộng xa thế bà bà đầu áo Ta đà hồ lê lê bảo chi lê hóa nhau hóa ta Ta đà áo su khá gà tu lê Ta tu ta áo nà mây bia áo bê tây tu na áo nành ya bà dì công ta đi Nga sắc các bí bài yang lý ra dọa phải cha áp vào đi của nhà Thì nhà tí tí yang mà xìa là cái đồ giả nó Thì ngân tập bí ra này Tí tí yang mà cái đồ giả lắm Ê gì bà để tao chỉ gì phải này Ê, thế là ê à Thì ngày ông mà đi không có chất qua đi cái lấy mà đi đi không có mà thì ngày ông đi lại mà thì ngày bây giờ thì nó xin đi đấy chưa cho là như vậy thì ngày bây giờ thì nó đủ đi Nama dengan dia di tu di mana si malakal lu ya no di tak theo người lagi lại
ဆရာတော်ဘုရားနေရာပြည့်ရောက်မှာကြောကြပါနော်အဲ့တော့မိုးရောင်တောင်းလို့နော် ta hay là cái vậy ta thì nó sẽ là gì
ဟုတ်ဒါရမကြီးမမရှိဆက်ဆက်ခါ နာပုံစံတော့ပြုတ်ချက်ပြောမယ်ရဟဲ့တို့မှလေအလားလမ်းပြီးမှလိုက်ရိုက်ပြီးရိုက်ပြီးပြောမရှင်းရအောင်ပြန်ပြင်မှာရိုက်တဲ့ဟာမွေးရအောင်ဒီပိုင်ရင်ကြီးလိုက်ဒီပိုင်ရင်ကြီးလိုက်ရကြလို့တိုက်တယ် ဒီလိုရတဲ့ဖြစ်နေ không không chào được không ဆရာတော်ကို từ rồi hai bên sao nhỉ này mấy cái ngắm nhá mấy dùng mấy giây mấy ấy như là dùng mấy giây Nhà đó nam mà để được cái gì là có မြေလို့တယ်တော့လူမြေလို့တယ်ခုနလို့တယ် tí đó tiền gì ạ về chẳng biết đâu wow nhiều lắm quá là bây giờ còn cái này nhiều lắm mà cáo cả ngàn vừa để Thằng này này à cả
ရေဆက်ချလူတွေကတော့6446ဘတ်အားလုံးစုပေါင်းငယ်ကောင်လို့အားရပါနော်မခေါ်နေပြီ ကိုနစီယာဖွဲ့တွေခေါ်လို့ပေါ့ လာဆရာတော်ခေါ်တာ ခေါ်ရွှေ့လက်ဗလားအဲ့ဒီခေါ်ဒါပုသေးလို့ရပြီအဲ့ဒီခေါ် ကဲတရားနဲ့တရားကဲရာကြဒါပေါ်ရနော်ဒါပေါ်ရနော်ရမနော် အားလုံးလည်းကျမချလာကြပါလိမ့်နော်ရပြီနော်ဒီမှာကြည့်လာကြโอเค တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့ဒီလိုတရားပွဲတိုင်းပေါ့ဒီလိုပြန်နေမှာပဲတရားဟောဒီဌာနကမှာပဲအဲ့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကမိဘမရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းပါမိဘရှိပြီးတော့ဒီပညာသင်စရိတ်ကျူရှင်စရိတ်တော့တောင်းယူပေးရတယ်တလားဆိုရင်90တော့ကြားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြတော့တလားဒီနေ့အတွင်းမှာ60တော့ကောဒီတော့တောင်းယူပေးတယ်သူကဘောဓဆောင်တွေသူတို့ရဲ့ပညာသင်စရိတ်တွေခရီးစရိတ်တွေစားစရိတ်တွေအနည်းဆုံး60တော့ကောရှိရောက်ရှိဦးပေါ့သူတက္ကသိုလ်ထားပေးတယ်ဟောလည်းတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဖာတက္ကသိုလ်ဒီနေသားမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေထားပေးပါနေသားဆိုတာကဒီလိုဒီထိုင်းနိုင်ငံပဲချမ်းမှာပေါ့သူကတော့တနေ့စာကိုပတ်4000ပေးရပြပေါ်လာတော့အတွက်ပြတင်ပြည့်အဲ့ဒီပညာသင်စေကဦးစီးကတပါးတဲ့ကုတုကိုဒသင်စေတွေပြန်တော့ထောက်ပံ့ပေးရတလားဆို90တရားအထက်ရှိတယ်ပေါ့တရားပွဲတိုင်းမှာဦးစီးကသီးသန့်တရားပွဲပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ပညာသင်စေလူခံပါအဲ့ဒီချိန်မှာဘယ်လိုလူခံဆိုနိုင်တဲ့လောက်တော့တရားတစ်ပတ်လေဒါပညာသင်စေယူရပါတယ်30လေပညာသင်စေပါဒီက foundation နာမည်ကတော့ပညာပြေဝနှလုံးသားကြိုက်တော့ပညာတော် foundation အဲ့ဒီ foundation အငယ်ဆုံးဆိုတော့ KG တန်းကြီးရှိပါတယ် KG တန်းကြီးရှိတော့အခုဒီမှာဉာဏပရိသတ်မိမိရဲ့သားငယ်သမီးငယ်လေးအဝတ်စားတွေပေါ့ဒါအဲ့ဒါခံမှန်းပြီးတော့တပားကြီးဖြစ်အသိဖြစ်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့တစ်ခါစုပေါင်းပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးပဲချမ်းသာသာလေးနေထိုင်ဖို့အတွက်အသိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်